Lajan man laki por ka histori ka yatu yangi bala pen kelai ka pertai tang da kasur bajam. Daki army baklain daki atiar badan bor. Henry shisin ha ka histori. Ka pertai ka kala jar. Kelam ka kats em bat kelam ki tiar tma. Henry tang ubriu barai ko ka yit kemat ba pelun lembat udingdu bat ka jingkot. Kane kam dai ka story jong ka perfection. Kane ka dai ka story ba kumno ubriu pat ba. Ubating ulong uriu kerau kari. Om da ka bor Henry da ka jingetip lem. Kane dai ka story jong Mahatma Gandhi. Laka ya Mohandas Karamchand Gandhi. Haus nam kat pra enriu po kundai hapor bandar ban kerennya ka jingsha. Da ikop kumunong yalam jong galaway. Ulong balik rain kenre yala deba pan inia uting wat ya ka badum. Sisin uonghi. Ukna unda lapet shalayeng syuapan sep kasengi namar ubuting ya ka badum. Perkat ya kata. Ubreu saya syam bat ke patok. Jing tengan bat ki kuli. Sisin ubating ya ka jing jar bat ke serngeu. Bat kata ka don kam. Namar kaya tu ingi ke air badan borba. Kajing krau kam da sedang da kajing snus kem. Kesedang da kajing ting bat kajing jit ban yale eka. Hakarta ba udap kat kendai snem Ugandhi ulet sha London ban pule ain. Ke London kalalong ka basengat tunat ba barok ki berugi keren da ka confident ka rem ba itenat. Ugandhi pat usngeu yala de ko ba urit ba. Utiet iki rem ba rem dor. La ye ka ballroom dancing ba wat ban perdes ya ka wailen ru kumjo. Hang ne ka don ka air ka balong komik ba. Ubriu bahadin unsa kentaj jaga luxury life. Sisin uperkat kumno ban yaj kambiang haki jaga ba. Hadin de ki benai ki jing persyang. Ugandhi usngau tu ya ka air ka jing isya ba ketang. Wala kano ru persyang. Umlak ban long kum kiwe. Kata ka jing sisya ka ketang Henry ka pen lai lut pat yu. Usunge ban penya per ya kiwe. Usdang ban wat banya. Usdang ban pule ya ki kot Bhagavad Gita, Bible, Tolstoy bat ka teori. Suki ka idea batamai ka rung hau. Kumno lada ka bor let's say kam day ban kontrol ya kiwe. Henry ban kontrol ya lade kane ka jingkeli ka pasyat ka jing mut jungu. Barha kata ka bor sngo tu ya ka. Henry ka jing start basisya jungu kala sedang. Hadin ba ulong uloyar Ugandhi ulet Sha Afrika. Kawai kamit ka usyong ha ka train first class ticket. Usyong jar berpulekot. Teu ru uba komplain balai une unong Indian usyong hane. Klem kajingnya keren klem kajingnya sengot hu jumut Ugandhi ula sya bret syebar ha Petermaritzburg station. Ha kamit badai ta marwai klem kajany bas aj. Usyong hang ta ukriat. Ugandhi ukali yala de kajing kali ba penikelai kajing im jongu. Ladang apa diang ya kani kajing le bomhok. Kum ujat beriu ayu bangan long. Kata kamit Ugandhi uklem thea. Kata kamit kajing ting ka kelas kajing shilur. Om da kababitar, om da kajing sukuliang henry da kajing jit. Ngantor nganyai bet shikmat. Klem kajing isi yano. Kasat ya geraha. Ha South Africa Ugandhi uyo ya kajing le bomhok ha keleng ki jaka. Ki beriu ki kwa ya kajing umsnam ki kwa ya ketma. Ugandhi ya ka air ka bak ham uang. Wat pen pai kala, wat pen rem kala, bat wat isi kala. Kane ka sawakum kajing bet. Ki beriu kir keo. Henry ka bom la ban ngai kajia. Haba kajing umsnam kaya syambat kajing jar. Kinong yele persyak ki snau bet yala deh. When lies met truth, powerful uncomfortable. Kata kala pen kaya kajing ki bakar tengka sadya keraha. The force of truth. Usyam ya kajing syampang haka. Courage does not need to shout. It only needs to stand still. Ugandhi usyak set patok bon sin. Kajing bam hapok jil kalong kum kajing bam kimrat. Sisin ugaru ong yu balai pim complain. Ugandhi da kajing puk samar ke wong lada ngan sengau tenat. Ya kini kajing bam ngan dalar sengau tenat ya kepatok. Uta uday Ugandhi wada pedeng kajing ele ukan tat ya kajing ketang. Kata kam day kajing telot. Henry kadai kajing sengau ya kabor. Ha usnam kat kendai katsan Ugandhi wan pai biang sya India. Kiberi ki modur bat kermen ya unang yalam badan bor. Ha kajaka ki ya ubreu ba pongjai ba simple ya da kejat om da keslipar im ha pedeng ki badok ki officer British kir kiben ki ong this half naked fakir. Ugandhi yo sngau ya kata ukmen. Ha ba ka bor kar kiben pi kala kain po lupai pi. Usngau tu ya ka air ka ba ki we ki nang yalam kim sngau tu. Leadership is not standing above people, but standing with them. Sisin gawai ka breu kawan rak yau kun jeng ka ha Ugandhi. Bat ong, senga ba ong yau kun jeng ban senge ban bam sini. Ugandhi ong sewan pai biang hadin arte yau.
Hadin artayau uong yau kena sange ban bam sini. Kata keberu ka ong balai pim ong kam shua kapor bangawan nengkong. Ugan di uong namar ha ketu kapor ngaru ngabam sini. Bat kata ka dega rol jong u jonga jong piru kumjo. Never tell other to do what you are unwilling to do yourself. Haus nam kat kendai lai peu ugan di upentip ya ka jing yat kejat. Om ya ka atak lene ka protes. Henry ka jing yat na ka benta kamelu. Ki officer British kirke kamelu kani ka dega jing ki jong u. Beri batamen batelot unyat hadu ars pa asau peu kilometer. Henry kat ba Ugandi uyat kisnong ki join lang ki nong rep ki kentai lembat ki kena. Haba Ugandi urak shikam kamlu ka empire ka British ka ki win. Namar ka pertai ka sngoto empire don't fall because of violence. They fall because people stop obeying them. Haus nem kat kendai sa punyau ka India ka layo ya ka jing lai lot. Henry haki saudong layang tang da ka jing isi iwe ya iwe. Hindu ban Muslim kilaya penyap markeliang Ugandi da syat kemen usyak jing it na kebenta ki British Henry ban persyak ya kajing isi para brio hapedeng kajing IT jeng umet bat kamen sim kapor kam syaya ban chong slam ha kepertai haus nam kat kandai sapu pra Ugandi ula syak sit yap yalade uklan da kajing bitar da kajing ting Henry da kajing it para brio Ugandi long perfect artaten fail teng usyak sngatu bakala Henry uprove ya ka jingsi syaba klanbor. The strongest force in the world is a human being who refused to betray his conscience. Ladai ka neka story ka pin perkat ya pi, telet se ki weru ki dan kamban yo sngau ya ka kumju, pim dan kamban menjur ya barok ke bang akaren. Henry tang ban yit ya ka jing im lajong. Bat lada pi kwa shushu ki story ki ba ai mensim bat ki ba ai meaning balong khut kum kene. Pila man support ikani ka channel daga ba like share bat subscribe. Ya nga Henry nak benta ki jingye keren ki badan kam shushu shikmat. Kublai shibon, stay strong, stay focused and stay blessed.